Ja si sad u farmi neki dan praktički, jer kad si izašao? Izašao sam davno. To je snimano kao unaprijed bit će. Je to snimano unaprijed, izašao sam davno i vraćao sam se još jedan put, bio za kraj i to je to. Da. Pa zašto se prijavio tamo čisto kao novo iskustvo, lova? Ma šta će, nećemo se lagati, prijavio sam se zbog novaca, Prijavio sam se zbog novaca i zanimljivo mi je bilo vidjeti kako sve to skupa funkcionira. Recimo to je tip realitija koji mi odgovara isto kao i preživljavanje, survival, recimo neke te realitije tipa, ne znam, zadruge tipa Big Brothera, to ne bi još nikad, jer mi to smatram da nije vrijedno tih novaca. Tako da neke stvari se mogu raditi za novac, neke ne mogu, to jednostavno ne bi mogao. Čast ljudima koji mogu, ne smatram ništa loše, ali osobno nije za mene. Jer osoba sam koja preferira sad i pisanje za akademske časopise koji izlažu nacionalnim galerijama, sad opet do te razine da radim budalo, to nije vrijedno tih novaca. A farma je bila jedno ugodno iskustvo gdje sam jednostavno, ustao bi, bra bi grožđe, pila bi neke grede, družio se s ljudima, kupa se na Vranskom jezeru, ništa tu nije bilo ni spektakularno, a opet ništa tu nije bilo toliko strašno da neko ne bi trebao ići tamo, jer bilo ljudi što su mi pitali, pa dobro, šta ti je to trebalo, a šta mi nije trebalo, ne znam, naravno pod ugovorom sam ne smijem pričati koliko sam novaca uzeo, ali brate, ništa se tu nisam kompromitirao, dakle ja sam se zakljao sam sebi, nema psovke, nema konflikta, nema ničega čime bi ja kompromitirao sebe i čime bi uvrijedio svoju obitelj, svoju djecu koja me gledaju, svoje roditelje i tako, tako da ništa tu loše nije bilo. A da se vratim opet na to, super mi je bilo vidjeti kako ta produkcija zapravo funkcionira, da sam malo špija kako rade, kako snimaju, kako slažu kadrove, sve je to jedno ugodno iskustvo, osim toga dobro sam zaradio, a smatram da je ovo država jednostavno di čovjek kreativac, umjetnik, ako nije roditeljski potkovan ili ako nije pod guranjem i zaštitom neke stranke ili čega, jednostavno mora raditi o sebe ili budalu ili nešto radi nešto drugi ili treći posao da bi došao do nekih novaca s kojima će nastaviti svoj kreativni rad, a moj kreativni rad u ovom slučaju je fotografija, putovanja, snimanje dokumentarnih filmova koji su totalna suprotnost od toga što sam radio tamo. Jel? Tako da smatram da je to jedan cilj koji opravdava sredstva. A bi li voljaš živjeti jednog dana na nekoj farmi ili planiraš živjeti u gradu do kraja? Pa gle, ja volim grad, ali stvarno smatram, držim se onoga i s Praha smo nastali, u Prah ćemo se vratiti, taj povratak je, neću reći jednoj divljoj prirodi, ali hoću reći jednoj prirodi, vidim se sutra u stare dane koji doživi, naravno negdje u Dalmatinskoj Zagori, ne uzmore, nego baš negdje gore u Vlaškoj na selu, ali ne u Komšiluku, u zbijenom selu, negdje na kraj sela, Vragu sa malo blaga, što se kaže, sa malo bavljenja poljoprivrede i tako, jednostavno ugase se u skladu s prirodom. Dakle, nakon ovoga što imam sad, ne znam, YouTube kanal, 2 Instagram profila, 3 Facebook profila, sve to jedan dan pogase, sve i ostaviti za sebe nešto i posvetiti se možda lagano pisanju knjige ili nečega, ali samo jednog dana nestati. Koliko sam god sad aktivan na društvenim mrežama, tako se jednog dana samo povući nestati.